Webafowethu inhlanhla ithi tata emdletsheni akusho mina ke kusho ke izinto ke ebonakalayo nezinto futhi ke eqala ukwenzeka endimeni kaMaskandi ke esiyibiza ke ngomlando omkhulu ke endimeni ke ongakaze ube khona. Bafowethu ngicela uze nendlebe ngize nodaba. Ngicela uqale bafowethu ngibingelela abantu abaqala ukujoina kuleli khasi ke ngithi salmonani bafowethu ke ngicela ningakhohlwa ukucindezela button ka subscribe ke niphinde like lama video ke enginenzela wona. Webafowethu ke njengoba sisho ke ukuthi inhlanhla ke ithi tata ke emdletsheni ke umthandeni ke sebephinde ke bavuka nenye inhlahla enkulu ke lapha ke beumthandeni SK kanjalo ke neteam yakhe ke lapha ke iSK Brothers ke lapha ke okuzinsizwa abambisana nazo ke iphinde zimlekelele ke ngokugida ke ingoma ke lapha ke bathi ke sebahlabane ke ngokuba inxusa ke ezinye zezitolo ke esuka phesheya kwezilwandle ke ezinze kakhulu ke khona ke la eSouth Africa ke njengoba ke uthi umthandeni ke bebehambile ke belendaweni ke yaseKapa ke bayosayina ke isivumelwane ke uphinda futhi ke bahlabana ke noma ke bagixabezwa ke ngesamba ke semali ke njengoba sebengamanxusa ke ale brand ke enkulu kangaka ke eyaziwa kakhulukazi ke phesheya iphinde futhi ke izokwaziwa ke nala eNingizimu Afrika ke le brand ke esikhuluma ngayo ke lapha ke kuthiwa ke iBorel ke brand label ke lapha ke okuyinto bafowethu ke le enhle kakhulu ke ehlela ke umthandeni. Abanye abantu bayazibuza ukuthi umthandeni kanti yini ke alandelwe zisponsor kanje noma alandelwe ama brand kamaningi kanje. Siyakhumbula ke ukuthi ke kwa Abita ke ngiyena ke lapha ke nayi Abita ke siyazi ukuthi ke iyalapha ke Italian ke isuka phesheya ke siphinde futhi singabala boDupes ke yena ke futhi ku Cuts ke ngiyena ke futhi ke na kwezinye indawo amakitangoma akhe ke manje ke sokuyiwona qobo lawo ke asedabula ke ubunxusa ke left and right. Lento bafethu umlando omkhulu endimeni kaMaskandi ingakho sithi ke lento iyaqala ukwenzeka. Thina ke sikuthatha sikubeke njengoba ke kunjalo ke khona la kwisiqiniseko AC Media ke ashike ngisho ke nanokuncane ukuthi ke abafana bakamthandeni nomthandeni uqobo ke sebangamanxusa amasha ke aka Borel brand ke label ke lapha ke bazoqokuswa mahala njengoba ke sibabona bahlobile ke iyona ke le brand. Bafowethu ngicela sidibane kwezinye.